wiki ya bere ntambo moncho muligire na ukwandira ndonsi asobereta se marogoba ya bono na manga kolekanire aito guchigo kumanya mwancho muligire ibono ne karotoro chebuna ogotegererwa wiki na kubwatikana nensemerete ne tobokoreri gose okuriko kwemeremo yabakoremerema se county ya Kisii nigo kogendrete asabangi babagotebuna ekiombe kyose public service board ye county ya Kisii niganene etari kubwatia machikari abwenerete asokurika abakoremeremo inyorobono niga bange bagotebuna abantu barigetwa serikali ya county ya Kisii gubarigetwa century taringi yegento kigirete omo Kenya nabo igo mumenyi we county ya Kisii wesokia nawe kabusiwe kigambero anena se bunge elikonyara kwamiririe enganeyo mwancho muligire na manga gendrete okorekana ase chinsinyo au imese ya Kenya ayobuna butamberi tkoria Jumatato tokumerana naye imeye Emanyie Jumatato irituwa kumanya buna gendrete watika asenchira ere yobwikana chitariki ni 15 ebero mwancho muligire to kwalira ndonsi asoberete ngagito kwaliga ni Emanyie Jumatato aseri botendo kogosansa muranira asobwikirano ensemo yabono margoba ali abereka okorekana kuruchinkongo chonsi imene isiko yorugongo rwa Gusii kurenderi tangani kegima tigataranyore gatiari tukwariganirete asenchira ere yobwenge nera ya najite kineke eganza kubeka amangana y'obuoyo ekana ya kibesa Jones Primo abalemi be murunganiria soko no cyo wekibesa cy'obuoyo no kugani baganiriye getambokero kya bwango koimukirwa dati abayiboli ukelinga murenda abana baino aiga bani babarendire tamwe ngima lakini bona abantu babwate gasie nabachokora ninu abayiboli ekero chiskuru chigo sie kwa bayiboli renda abana baino kuna kuko boli korwa sabarai waenda simu ambao tunakimbia tu kwa streets hatujui mambo ile tunasema ntori bali mekero toko robekana buna azimio goikokogani kwa mo Kenya koigwekana otebire oparanya mwancho muligire ribona yo murenda mange to kwargarire tukumanya senchira ere yobwikirano ekerango kwenyero buna sensemere ya Facebook ngora tunyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetera Ndizi TV News nabo igono nabo kwenda kutubwati sensemere ya Twitter @Ndizi TV News sangamo na intwe aikerengerekia ane Emanyie Jumatato asemarogoba yabono nyarabono litokubwatira nere kurwa asemesa ya mangana maya anasumu no wimanyereri igakoro kwa Joshua Auta Ninchere tari ngoro kwa Everline Osero. Tira ngoro kwa Vincent Onyancha. To kwari ali mwana oto ya chaka senchira yobwikiranu korwa se county ya Kisii awase ritkoria rero ya swali tkoria gatano imeye bunge county ya Kisii ase committee eri kubarika abantu gose public service board yabake korinkori gwa kubwatikana nobo koreri ibwabo ase ritkoria renyera bono bali baikabosi ase committee yumbali bakwegerera committee ya public service asawate yabuna nigo ari bakolemeremo yaba senchire bwendete kolengana ne bunge nigo bagendete gotegerera chinsemo eliko gendera kunengia soime kumanyana kia serikali ya county ya Kisii bwata bakolimere mubaje aniga gochekerekeria tebekanete kuna bakolimere embeo ase serikali ya county ya Kisii nigo bali gitu ne kyumbeke ekibono baganire kenyare gutuguterware kurwa ase serikali ya county kurengana bali babete bakobeke kine kyo nigo bagatebuna ekyombeke gosenseme yote liko kolimere yabo kobwatia richiko na igo nigo bakulika bakolimere asenchira etabwenereti egento baganirie amount ya bekago korwa eri obwasyo kuna bayigo bwene korokana chingaki abakolemeremo bakolikwa asobokoreri we serikali. However, it is the mandate of the County Public Service Board to source staff for the county government when it is satisfied that there exists vacancies, that there exists budgetary allocation, and there exists need from the line departments and the user departments. So in a nutshell, Bwana Vice Chair, did you preach any law in reacting to decisions by the cabinet as requested by the county secretary? No, we did not preach any law. Did you do this for your own benefit or the benefit of the people of Kisii County? We did this for the benefit of the people of the Kisii County.
they are saying that by so doing, by you complying with the request by the executive, you breached the Constitution. What do you say about it? We did not breach the Constitution of Kenya. We acted within the law. Now, the gentleman is saying that you as the board contravened the law. We did not contravene. Converting casual workers, their terms of employment into contracts, and subsequently into permanent and pensionable. Ago tigana yubonu mwancho murigere togende kumurekera chinse muchinda lyagendrete gokorekana maiga yokubwatuko wechi basari kwa imeja serikali ya kaunti ya Kisii awasakile wodi wente konyora shilingi milioni 3 imeja wodi ya bogekani gobono bagendrete gokoro okunenge kwimekegima edukanyara kurigere bali babete bakubwatuka malieta abanyarako wechi basari osembanya bwatugeta century tabwendrete kolengana nseme yue komiti yagendrete gokoro kunenge uko nigo yatebire buna bali bonsi babete bakuri kwa malieta kegotoka na aligetwa wendete mbachi konyora chibesecho. Haya magega yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko bwatoka chibesecho chibasari asekere wodi achakiro muroberi oboko ena na chibasari ocha sabarokiwa anene bali bakorwa asechi amate chitari kwenyara unenjire moyoko bakonya barabo kwegenderera buya ase amasomabo nechinga kibono okubulia kugenderete korwe wane nego chiase abo bali bakorwa chiama bosibatari kwenyara ko wali bagari tangani na boigo abantu bamenyete no borema umurikeito dipo nasanya na twariganirete roboti rwa senchira yobwagare. Maiga yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko bwatoka jibasari ya milioni 3 gochiase chi ward me county ya Kisii nigobone committee ye ward ya bogeka egendereto murobirio ywe elio abarokigwa abanyare gusirwa ase school fees. Tuagende ile turu mangana ya yifom na rayo roje togenderete korosya mambia amambiende tugirete kubega tore chibese kero muntu anyole chibese chiaye ase umwana gosoma muntu konyore basarie no muntu mugeka nande go anene mono twabekire a committee team at task ya make sure ya scrutinize the byonsipi kere form korige ruere ya make sure omuntu wa pride abayibuli bae nkorugweka ward elinde chibase cyabageka chitigara ko bicabageka yende getangani komti narego gete kyagero mu MCA gabali baga kabisa bakolega kulingana neli chiko iliko bagai aperie basari etabwa ten interference ngukwana no munyakirogo we kamati ywe nigate abanga bonsi abo banyara goichore jibasari echo mbachikonyora bonsi bwanchire libonde botayo. Aiga ndwaligire tienge kiro mundu konyora ange kiro mundu konyora chibese mono chibese chi 1500 ba bege tukorwe county chiigoro ase abana bali batari kwenyara lakini kulingana na abana bara apply bindebi naboto comment abana bachibese chibeigoro tingira neri tukotolige tuko oikange gukora asenga njoti tukora no toko kora konyora tolenga toto sa bana barenga ba apply the nande ba bere through so that from there bakora location yechibesa anyali tibesa bagenda baso. A committee ywe boigoni go yakira umugavana we county ya Kisii ngambia mono aseji basari eri abarokigwa banyore chinga kichingororo ase amasomabo. The turnout ya wananchi eyarenge igoro kwa the forms we were given chainge 1000 onege tonko wache governor ito next time round kakuru forms amente chi forms chicken on 2000 arafu neti pesa na chirocho amente ko 3 million to at least 5 million abu na bokero mwananchi akoba sorted. Ensemende bali no bare makurwa ase wodi yeyu yabogeka na baroboti batigiri magega ase bakangambia mono ase bono engakiye bagotebanga mbatigiri magega nigo bayinyorwa. County government munyene lingambia mono sana yaliko organize abantu bale marete matuka guru maega bindi bigokorwa bantu bale marete tutaikomanyanga ibigokorwa gukira kini mheshimiwa Arati tunampongeza na nje ngumpongeza Saidi pamoja na MCA yeito oyorunga na Richmond egasi ba koldera sechi basali wonderful munabona bale mavu ba mindu balingo present banyole form weche ba ijoiri more than 100 igonga no moko mono nande to pongeza nga gatubugatirane tuskikis county etumoto.
ase boigoe komiti ya nyara kuburia na gusegeta aborokigwa ase okubeka mukia asa masomo abo eri banyare koba abantu b'engencho rituko ria mambia twira ni rimbia muno na nditogoteba abana baitu baende school basome kiagero mweshimiwa iturare ready kubaire school. Kuripoteri gitaseni kia Ndizi TV kurwa samagacho yechi abisi chio MCA we ward ya Bogeka oyo gotoka imeye bunge ya Kitutu Jaje South imeye county ya Kisii iliyetalia Nendipon Asanya Mia mano morikeito dipo nasanya ase oroboti ururu ikiranu ekerobono vini tokwegenda buna abaiburi anene bali bakurwa secia usibatari kwenyara abana bambachiko konye kaso konyora chibese kiri kinge chikobwatwa ne serikali eriyo chibakonye asamangani school fees kwegendereria na masomo abo anena sabana bali ya chintakana no kwena wagotangana kwewe chibasa richi asogukini birengo bichiseme mwanje muri ritogotigana nayo bano nigo abalemi anene bekimeriye chaye bagenderete kwe murunganiria igoro yoko bwato kwa moyo asabange babateru na tibaraikera amoyayo na kugania serikali kweneke buna emeroberio ebwenera tengo bekwere eriokero muremi abega konyoro bwoyo bwogokinia uburemi bwaye gati abaremi yabukura se county ya Nyamira na se factory ya kebirigo bono nigo bagotse yabuno kuno cyo wechi besa bwente ko gwaseganga yoko bwoyo nigo yaretiri berari tindi asabono baganiriye nsemerete neta mangane cha KTDA nabo gamune byombe binde komeke gatambukero kiyawango ngati yabuna chibesa bana chizu nigo chiri chinyinge muno nabo igo ikiraboni ga mbaramanyi na seki bari kuno chibese cyo aseganga yoko igwa ubuyo amangana ya aleta teribere linene yo kono chukubuyo nabono ni ntwato stwete kiagera ekoreki ya koretwe no ene body ya kebirigo ni board chons chi factory ya KDDA undeta yo manyete toyabwate tia sobwango mono tokanyoranga magosa ga koretu kuru Nairobi headquarters no ene body yoka ya KDDA Orlings nja manyete manganaya lakini abantu be department ya green leaf iliye kurigeria mangana yoko akana chikiro cha green leaf nera ya najite kineke eganza kubeka mangana yo bwoyo ekana cha chibesa chons primo ekagera siripu chikaja jire 00 asekero mulemi ayu ara mangana mabesana tatagania bo na inde kuchimutwe lakini rende wetera se okomonyoka kwa bwango mono epodi ya runo ja ikaranza eganjerana tiga chibesa chirikira na so mulemi na ende bagendera kuna chisiringi sana mune bare kuna chwa paka chiere oboyo bado mbura se factory yaitu nabo bole yange 1500 nabo mogo cha muyi asama shelti ya mororo nabo ragure cash 3500 gose anye kogenda kubima chikiro nabo koiro oboyo against Oma MCA wodi ya Masige West Jacob Bagaka oyoboigo ore mokonyi bomonogeri be county assembly ya Kisii nigago keire ogokora biya asamatemwa manene anene ayo mwaka weta mwaka wechiribu ibere na meronke ibere nebere niga ya kwana kerokeria gote abuna sorongoro Gusii niga boroki wabagendereta okorabia ayana matoka makema igayo muwaziri wese mezekeri machogo ikabosi we bunge keraringa kwera igoro county ya Nyamira na bagane county ya Kisii ko bechi county chia collective ya samatemu abete kagoeta kolengana Jacob Bagaka niga tebere buna rongoro Gusii nigoro bwate ebirengo byegoro bya masomo na gote abuna mbagenderete kumulekera chinsemo chia masomo na se wodi ayo tebere buna neru etekagima eliko nyara kwane kibunango sirare amangana iyo chisemi skuru ya internet watena na se wodi na boga se basa county ya bisase wata abana bayitandi kiri kwibere no mu prince of skuru okorega singi na bali bae fuatrana mwako eta bakora matembe sana ya gere twakira tuanse singi chuko segeta manage sema abantu baminto to abatembe honeta abane skuru yako skuru ya itona tugata ya create employment abana ya rentra na uchumi ya saya bisase ya bergego kego chini again tekanana tokuli mono brabana to aruchi basa ya samana kufanya mara wechi sekondari tunanjaga na nguru tiana na taita bana bako soma within ase wodi chiskuji chiraga mnya bisase to twaro gale gyonse nechinde buya mono sa washagara chikonywe eje tokonya angie goja dari tuacha mostly ase njoku motivate abana inyora ngumana urabona form 4 eucha kurama temu mwako balba mwabale ngo mwako weta tuacha kusawa dirasa njoku baye ebiya gumbali bali negara batwaro mukina barabo
egero mwako na nya pese kole bya mono ko mune akolete na ndebe kielelese ci skuru chini takorete bya na yonseri na chini chira nya chenge na chechi be chiko improve egere chikine to kinu chumyeito na boga bana baitu basoma bacha utokonyaki na chinga kiechini go jakubagaka kwa niremero bili yabe na soko nyara gusira chiskuru anaso mwako yeganse yobora ibwaye anase wodi eju eri kunyara kone kibuna ngonyara kubwatera na amona bwatani bande bechisemi asoko nyara gukine birengo byechisemi no naboni ganyara kubuli abayibuli ekero sikuru chigo sieko chakire ikiegocha abayibuli bane kibuna nko balenda bale nakobakwanira abana babo bagaka bayigoni gaine kire bune serikali ya county ya Kisii ni go erengete kubwatera na sinabara ibonsi korwa sechi wodi au na boygo constituency eryo kwene kyabuna aborokiwa babere bagokonye kane nasumurubiri ubwechi basari eryo nabarabo begenderere bya ase amasomabo Masige West mwana tari school na ba join junior secondary ba join school again to krekera no bole maruwe chibes toro di form cheji basari sen jogo icholi eliba icholi banyoro mokonyi moke etoro di basari 3 million lakini bono ese budget yegocha to abekira 5 million egera baria bakabata nyorete e tamu egocha onyo abantu bakonyora bonds igo county ya Kisii yonsi na intimo mamsio Masige West etobeketa magana ya masomo motu ne skuru yetu nya bisase ne tobwate muna skuru to koroketaya eraje gotokonya ekero kianjo of course in the next week skuru nigo sie kuchakera tariki 20 skuru tinge ko sie kajire chonsi chise kone primary kerinda ati abayiboli nkelinga murenda abana baino aiga bani babara entre tamu ngima lakini bona abantu babwate gasie ne bachokora nino abayiboli Chuki chibiro mwana goche especially mwana munyaroka o make sure ngo mwana no cha gutara goche ense ya sare kire ne chisimito to atwara bono kya chiko ganda Facebook kya ganda ko Twitter akonyoro mwana oligere iri onyomiro chiboganda to kama hiti ko era online ne ko igora kira aba iboli batekya ya bana baba especially aba isiko to bwate o make sure nga bana baino biya bale save bakanda bari ne school na ba ko ba mokia muri gichibeza e pasa to kurugera ka chirwesa na bera bete konya lakini ayamno moiboli ko ganda ko mokia asancho somia bana Omurai wense Dr. William Samoei Ruto ni gatero nango chabare gochora ekamati erira chikoligereria nene obokoreri gosekobeko bwa matobu ya ega asobokoreri we serikali nene na boigo serikali Church County anene asokugayana amangana ayo aberega kwene kiwayo koreta obwa matobu tari buya Ruto gokwana kurasa nyomba yobora state house myo cho Nairobi ni gate abunega ngene no kubwata serikali Church County na boigo serikali nene goitira asokubwata nene na boigo kuroba semya ni gate birebuna inenyare gokonya aso kuligeria mangana mange hana mangana renge tobo chino agate buna gendrete kole tumu chando hasi county chionsi Ruto na boniga kwanira mangana rengete universal health care go soko nyoro bweni bwe kerengo gense asate birebuna yungati yari bagochikumulekera gati ya serikali nene amuna serikali chiria Church County hani aya kwa nase nyomba yobra ya state house myo Nairobi chinga kichoko bwatoka emetungi yembe yokoyana asenonya nabo akerambu yababwatani bonsi anena sekyombekia amref asoko bwatera na ne serikali na boige byombe akorwa sense ya Kenya kwene kyabuna obokoreri obuya bwabeire bugwekera abananchi anena samangana yobochenu. We are going to now inaugurate the Kenya Health Human Resource Advisory Council that is already provided for in law, and we have asked the county governments to provide the membership of this board so that we can use it to address some of the challenges that we have, whether it is challenges to do with the coordination between the national and county government, whether it's the challenges of personnel, especially personnel issues, teachers, not teachers, but doctors who are going on study leave, how we are going to work with them, how we are going to iron out some of the issues that have been raised by our health workers. And I think we now have a template on how we can resolve these issues in a way that gives everybody a chance around a table. We have also agreed with these good people on the subject of the primary care unit, because that will be the lowest unit that is going to account for the resources. And we have agreed that in every sub-county, we have identified 315 primary care units. And it is framed around every sub-county.
Chinga kiuchuboiga karakeria okongusana na kogendereza sense ya Sudan ni gomore bwense William Samuel Ruto aregati ya barai bali baso kurwa sekembekerekia IGAD ikono kiwatani chinse kurwega sorongo rwa Afrika gochiko gaya ne mechando ni tsegi chigenderete sense yo William Ruto ngamona barai bande buna bono murai bwense ya South Sudan Salva Kiir omurai bwense ya Uganda Yoweri Museveni Ismail Omar kurwa sense ya Djibouti na boigo omurai bwense ya Somalia Hassan Mohamed abono bara sense yo bagendrete kumurekera amangana isegi chigendreta sense yo Ruto gukona ni gate birebu na kolengana isegi chigendrete kone ke wani gochi korete mechando sense ya Sudan na kogani boni segi chikunyara gotene ni gwa limoryoka segi chimono ni gochi aswari tukoria gatato sense yo ya Sudan awase mubaro w'abantu bali babere bagusire magimabo oikire wika abantu emiyemo ekerobono abaraya baburiwe kubwatirana kwene kyabuna nkori ryabare chinjera cyo gukora kiseye cyo kubeko bugima bw'abantu asaororo ase kyombegi kya IGAD ni gobagendete gote abuna bagendere kurigia chinkwana chebene elikunyara kumanya na seki chisege chigendete kubwatansa sense ya Sudan gekorangana gubune yeteli ntunde ntangani aisege cyabere chiko ene kiwano naboni gobate birabuna mbachi kubwate nibyombe binde elikunyara koleto mulembe asense yo ya Sudan. I have 3 suggestions to make. That number 1, as IGAD and as heads of state, that we ask for an immediate cessation of hostilities between the combatants. Number 2 is to move with speed and conclude on this one matter, on the matter that is causing this whole problem. We provide a mechanism as IGAD, together with our partners, on how this single matter of integration of RSF is resolved. The timeline is resolved. We should not allow this single matter to torpedo the whole agreement and the efforts of many Sudanese people, Sudanese institutions, IGAD, AU, and the UN. We should not allow this to go down the drain. Nekarabana bananchi bagenderete kwe murunganiria ogokonga kubogima na boigo okwirana isewa uchumi nigo mu Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi abeirega kwene kyabune serikali ya Kenya kwanza nebegete merobere eisaine yo kwene kyabuna nkubuke bari uchumi yense ya Kenya na kwene kyabananchi babere bagokonyeka gokwana korwa se county ya Mombasa ni gochinga keje Musalia Mudavadi atebire buna ekigetigalete bono ne serikali ya Kenya kwanza kubwatira namune chinsemo chinde elikonyara kwene kibuna mangana lengete uchumi nyarare goki ni wanoi naboni gomsali ate birebuna uchumi negenrete kubatakuna tari serikali yoga kulende chinse mochinde asate birebuna okubwata na okoranyare kubukia amangana ngete uchumi aiga sense ya Kenya. We are facing challenges in terms of the value of the shilling vis-a-vis the dollar. These pressures are coming through partly because of global events. We all thought that maybe the issues of Russia-Ukraine would end very fast, but it is becoming apparent that this has now extended beyond anybody's imagination. And we have no clear-cut answer as to when that can subside. Now, that has affected global supply chains. We are also seeing a situation where the pressure in the bigger economies is now coming to bear, and interest rates are rising, and in the process, the issue of the dollar vis-a-vis other currencies is beginning to bite. We need the foreign currency coming to our country. And the primary foreign exchange earners for us is, of course, our agricultural exports and tourism. So if our exports are not doing very well,
out there, whether it is tea or whether it is coffee, then our fallback position is tourism. Omugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir Sharif nigo aburirie abakora imirimo ase sector y'obochenu usabanyagitari kweneke bunango ikirane bale emerobere usabokorera borobu yago cyase abananchi anene be county ya Mombasa na kubaganya ati babasa kwenda asomogiro yakora mubegete emerobere isene yo kweneke bunango akanwa bare kibesa cyabo. Aya ni gago cha ekerekerie kiombe kirigete tabanyagitari amuna bateresa KMPDU gotebuna igo bago chikogendo omugiro bwemeremo kubatakana bune serikali tirabwatoka besa nengeri yabo asokoni kuli babete bakobeka ase myaka yabirege koera abanyagitari boni go batebire buna gati emechando bagendrete goetera no gotaka no ngeri yabo egento bagania serikali ya county ya Mombasa kubatana mune serikali ya neko mikige tambukiro na kubabwatokera engeri yo. We are trying as our own, as a county. There are other issues that have already engaged the Coast General Teaching Referral Hospital on how they now need to start absorbing those medics who are currently working at Coast General Hospital, but their payroll is coming from the county government, so that we can have a level of independence and our wage bill as a county government can go lower, and the funding can be then used for purposes of non-recurrent expenses. The second issue that you, so yes, my hope is that one, the letter that they wrote was that it is not a strike notice, but that they will not be able to go to work. There's a true difference there. My plea to them, of course, is that please do realize that this is something that is affecting literally everyone, not just in Mombasa, it's affecting everyone in the whole of Kenya. We have two options: either everyone decides they don't want to do anything and they down their tools and we make the whole country not to be able to move, or we realize that where we are currently is not where we were. Huyo kabiru mo governor we county ya Kakamega wikirivo mbeto paranya ni gobona nyareka gote uno korobekana ko mo polibwazmi wani Kenya ni go korekana singi nchi yokonyara kwegera mo Kenya obotambe ni go chinga kije atuguterare bali bakwamerere igoro yokorobekana akorengana nsemo yani gate birebuna barabwekoro bakorobekana ni go bagane tyobo eni babukunyara gwikirwa nako mu serikali ya Kenya kwanza so gutekera nicira kiri babete bakurira abakenya chinga kicho chikambeni cyabe chigokorekana umwako eta korengana chikura cyabete chigokorekana kolenda semo yabo nigo chiga cyo paranya tegereza gote abuna azimio one Kenya wikabagendere korobekana oike serikali yaigule okogani kwabo. Mambo mnaona tunasema tunafanya sisi waenda zimu ambao tunakimbia tu kwa streets, hatujui mambo ile tunasema. Na sisi tunataka inji hii kuanzia 2027 mtu yoyote ambaye anapika kura, ujue kura yako imepikwa, kura yako itahesabiwa na kura yako itatangazwa vile umepika kura. Pana wewe unapikia kura Buyu na wakisabua kura hiyo imepewa Rashid. Hiyo hatutaki. Na tunataka tuwe na marekebisho katika Election Act kuona ya kwamba we have free and fair election kuanzia 2027, ambao kama unapikia president, hii mambo ya technology inatumiwa kuiba kura. Nasema kwa nini tumeunda kamati mbili? Ni kwa nini hao watu wanaendelea kwa mikutano yao? Tunasema hao pia wanaongea maofu.
Chingaki ekyo nigo oparanya beire gakoenekia buno bekire mirubire isaine yokoenekia obwamato buya bwabere bokoenekiwa ase gatia baraibonzi kurwa se county ya Kakamega nonyana boya niga chiremaga yo mo women rep we county eyo oyo beire gagotwara ogotaiwana no mugavana we county eyo Fernandez Barasa babete bago chamo na gukora ubutukano bwabere bokoenekiwa nako chamo nako begentekemo asibaenekire bunamba chwekirania magendero asabamenyi kaunti ya Kakamega. Na tumekuwa na ufurukano mwingi hapa baina ya LC na gavana ambao si ya mahana, kwa sababu tumemaliza kura juzi. Na hata ukiwa unatafuta kiti utatafuta miaka 5 utaweza Mimi lengo langu, kwa sababu mimi ndio kiongozi kutoka hapa ODM, ni kuona kwamba watu wangu wanafanya kazi pamoja. Hiyo ndio kitu ya mahana, na hii county inaendelea mbele, kwa sababu nataka Barasa apewe nafasi afanye kazi yake, na LC pia afanye nini kazi yake, kwa sababu kama hao wanakongana, kazi itafanywa namna gani? Tumekuwa hapa na mambo ya chama, wamepinga gavana kuwa sijui chairman. Nani amepinga? Ujinga kama huo hatutaki. Lakini sisi kama viongozi, mambo paka ifuate sheria vile inatakikana. Ndio kwa sababu nimesema na tumeongea na hawa, tutakaa pamoja Tuesday, tuko na MPs tuongee nao. Next week au ile week tutakuwa na wale MCAs wa ODM, tukae pamoja. Na kira yiboiga genret wono moko mo prem cabinet secretary Musalim Davadi ni gobono anyarega kubuli murewe kama ke ODM rera morodinga gotiga komo chumure wense William Samoei Ruto na sobra ibwaje maiga yogo chorwa omwako eta kolengana na Musalim Davadi ni gabuli raira ibagario komo Ruto anyare komo chia Uhuru Muigai Kenyatta yo kabiru murewe wense ya Kenya asogote abuna Uhuru ne robwato gete eburai gochia se omurai wense bono William Samoei Ruto. Musale niga ya kwa naye imemo chomo Mbasa sane na boli yaba bwatani bobo mobwa Azimio la Umoja One Kenya gotikemero berio yo korokorobekana una nigo erine kirenga kyo gosarie nibo yaba Kenya asabaganire ko rwachinga kinyororo cya serikali ya Kenya kwanza ugwikirania obokoreri borobya niga tebru na Ruto niga ireto burayo bwa senchira ebwenete na igona bwente kwe wachinga kiyaye erio gokora emeremo eriye bwenerete na ina boni government regote abuna bune serikali ya Kenya kwanza mbali gochu wanchira no bututu kanubukurobekana kokorkana aiga sense ya Kenya. Mwenyekiti wa Azimio ambaye ni Uhuru Kenyatta alijipeleka kule Kasarani na akapeana mamlaka na ile sword ya mamlaka na authority yote akapeana kwa William Samoei Ruto. Sasa wewe unalaumu William Samoei Ruto, unamuuliza maswali, lakini mwenyekiti wako ndio alipeana mamlaka na kila kitu kwa William Samoei Ruto. Mbona haumuulizi, je, mbona haukunipatia vile vifaa ukampeana kwa Ruto? Watu wa Azimio, tafadhali, do not try and wish a revisitation of ICC on Kenya. You are provoking people, you are trying to do it, you are trying to instigate chaos to try and create a spark ya kuleta fujo. Mheshimiwa William Ruto has restrained himself, his government has restrained itself, but surely for Azimio, we cannot allow vandals to continue vandalizing the investments of Kenyans, and you try and dangle the carrot or the stick around ICC on Kenyan people. It will not hold. Kenya has not degenerated to that level. Everline. Yes.
Opara nyagate barumba bari mwekera bakorobekana. Haki aba bakorera haki y'umwananchi. Haki y'umwananchi. Tari mangano mwachumurikire bono nyani ko entotengera Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Tutakwanda mutumo kumukanyara kombe kia mache kero tokwere na nyira tuchikwanda samangana ali alengete chigosori. Ningo toko mwarigania Sultan Obangi eria tumanye nara yagereta se chigosori ekero bonondo che aba mashabiki Arsenal bakirete matona ndiri babwete onanga nkuoga barekerase lakini rende mbachi barwete makari ekero bagosaretine timu eri ya West Ham United asebi minano biri bya English Premier League ono tigatwarigania Obangi atumanye ali agendrete mwanjo muri to basa guskare. Bemono Everline Osero no wego Vincent Onyancha kurasen semende studio mwanchumbulige lyango kwaligani yanko manyali agendete kokoleka anene ACABT beitura kwa manyigwe Arsenal nigo bakirete kolende to chakira igasoro ngorwa gusi abwase ababunge asoro ngorwa gusi baboligwe gwesokia eligo sira chigosori anene ACNSemo ye ligi ye county ya Kisii okwana senchira ya benene getoseni Ndizi TV omo chairman usomonya kerbo abwe kiombe ligia FKF asoro ngorwa gusi umanyekanete buna Evans Maegeka nigo ateru muna chitimu on go chibwate emechando anene ACNSemo yo tatwari mepira chianga chiribako wasali wana riboigo ebitie bibe akubolia ababunge kotumeka ensemo ye budget yo ere ensemo ibere igore yemia eyubako yone serikali yanene eligo sira chitimu ase county ya Kisii elio chigendere ne chigosori echo asa maleta ngo Evans Maegeka goira chinga chichi gotebe bantu bamente county league yaito twara chesire ne round ya is we are approaching second leg ese side ya Gucha second leg tocha ese side ya Kisii kiatu wa chipuli chiribere on 19 next week reto ko la first leg akira ba akiri mepire ba kolire challenges ya bile team chaito challenge nje tangane teams njibwa uniform challenge ya kabere mbabu ati mepira challenge ya gatatu mbabu ati biti ba uchesera ngoirenga keji wa pili asaba jumba baito mbabu ati kiti ya 2% ya kile constituency kyagara no roche financial yengo ndere kwera bara akore byo batogole team chaito uniform emepira na onye biti na ba cross abange bara ba kwa na there is no kit for tournament a tournament ingeko kwa tournament na boko uniform a tournament na boko emepira iyo there is no way mondora atebe team ko konya gachire na njibu ata sponsorships teams njibu ata sponsorship na nengo chirenga kiego appeal to the county government ya Kisii kola mugabane to ko kusimba akonye birao bitu gwete sport bill yenere bya bitu byanya bakonye kakuroro gusaba kibeza kurwesese amantu koka sport fund iyo keche chumurikyo yobotambe ase kiombe ya FKF Mageka ase county ya Kisii nigo aruro kobolia uchia saba gosoria ase county yega ogotigana no kwelikia ase birabu kabere otebuna nigo barachiko imokaregwa egetambokero egetindi goikera gwakwa isiko gukorwa gwako mupira goikera egekakyo mwakoyomo Mageka nigo boigo aruro kobolia uchia somugabana we county ya Kisii kwana kingango bekale emerobelio iyogo sira eligi ye county ya Kisii kogende kuchibosio na eningo bwa pili turo mose birao byituma basakore ntoko ka registration double registration ndiko nsina tokorera ka double registration mna last week ntukanse kwe pool ya Gucha side ntwata ndo mchezaji yomo na ndo twa mobile for 1 year asa waka jitimi ibere se county league yo mawa alituka waka mosora itukendo waka nyasara you got to take action for that player and I think anybody who will talk about double registration and now we take it as per the FIFA rules. Going to prepare for the award because most teams in Tobu team Chinyinga we are preparing for the award of Mwakoyo. You know, federation tenga muna tournament kwa federation award toko wane is a promotion na ano kwa wakana la registration here to the next level. Wanchumuli gatigana na ayo amangana hago tuikira aseta ikeye gansemo ya Boston Marathon nelinga umwana lebweli roba Helen Obiri
obwire amamyoko a Boston Marathon ayo akore kire chitaika chinge chiaitire asoko mnyoka chitaika ibere chinsa ibere chitaika mirongo ibere ne yamo ne chisekondi mirongo etatu na isatu senseme yo ya Boston Marathon nangagirete omentire obubwibu ayo ika obubwi aragatano gatatu korwa achaka kogosori goseko mnyoka senseme yo ya marathon chikoroga chinsa isatu mwanchu muligeri ani chiko ene kinga nkoya nyorore sobweme buna Helen Obiri anyalire ko baga kubwa amamnyoko a Boston Marathon gotiga na iyo ngo ire wika ase ligi ya FKF Premier League FKF ase NC ya Kenya abwase omogosoli ya ngakoro kwa Benson Omala nigo ayene keretie timu ya Gor Mahia chigolibere se raundi entangani se raundi entangani yegosoli yabo egati yabo ne timu ya Posta Rangers no nyanabo Posta nigo babegete chigolibere chinde se raundi yakabere na koene kia egosoli yuko era makali ye chigolibere severo ikarbono ba Gor Mahia nigo egendete kora ligi yo ne point 50 na isato magayo siria chi point chisato chengencho chichali chikoene kia ngango ngonyorere libagaligi ya kero Mataska FC egendete ko bwabwatia ase wange kima ase bono ibwate chi point 50 na yemo na wakati huo anapata kadi ya njano. Sina Odhiambo amepata kadi ya njano. Shida imetokea wapi? Ameingia uwanjani baada ya kupata ameingia bila ruhusa. Anapokuja pale moja sasa kama kipa wake pale pia pale kumangaliza ule mpira pale angalia acheze wapi. Bwana Kagimu ni mchezaji ambaye sasa hivi anaenda kucheza pale Njiro. Wakati huo shambulizi ndio haya anakuja pale moja refu, lakini moja refu kucheza moja na kupeana cross mwafaka. Ile mchezo pale sana mala wangeweza kutumia vizuri. Tunaelekea katika dakika ya 25 ya mechi hii na kipindi cha kwanza hiki. Kama tunapata sasa hivi sasa hivi wanapata Dennis Njire anacheza na Gadi pale anakata moja, Gadi anapiga moja refu pale katika uwanja la mpira umechukuliwa pale haraka sana, na sasa ndio hiyo Austin, lakini mtu ngoi taita anasimama kidete Western kama lazima kama unatoa hata mzisha hata mzisha Every question guys was in the laptop ini ndio inahitajika ndani kwa laptop na kadi nyingine inahitajika ndani kuna software Mwanchu mwiliria yanda gutukirana linga Eliud Kipchoge nigo agwirwe samanyoko yo Boston Marathon no minyoki osomoni anchoki omanyekanete buna Evans Chebet mwaga Eliud Kipchoge kolikia chimbero chinsa ibere chitakaisano nechi sekondi 50 nanye negati yali yango chiko kwaliganiria chikoraga chinsa isuto mwanchu mwiliria nyora sensemo ya English Premier League nabo igoni kwaliganitia yande goteba etimu ya Ndizi FC ya iranire na ya yose yakolete tumira ni chinsa isoto ngomanya se obwagalengoro kwa Victor Sultano bangi buna botambe ipo siku tuzireshenia Everline Osero Vincent Onyancha nangana so machi ujumbe chaino chaikira lakini chinsa isoto ndo chikomanyanga na ya baligeria bagoteba igore ino.
Mbiyamuno Victor Sultan wabangi kurense mende ye studio ntogante kumanya na Kindizi TV ya koleti ase chikosori tukuligoro. Eva, this TV jaga tumupira. Ndikumanyi wa mange chinse isatu. Manje mulembia mana sogo chora koba na intwe imeya Emanyie Jumatato tukukaniriyo boro bya semero berire bosyo ane tuberane chikoraga chinse isatu tugendere kumanya mankeri triane Everline Osero. Inyira bona na bokonde gutubota nseme ya mtandao Facebook Ndizi TV News the digital na bokense ya YouTube na botera buna Ndizi TV News.